ҳоҷӣ Неъмат боғдори соли 2019 эълон шуд. дар мақомоти шаҳри Турсунзода бо ширкати фаъолон ба ангурпарвари шинохта ҳоҷӣ Неъмат Усмонов дипломи боғдори сол тақдим карда шуд. дипломи боғдори соли 2019-ро сардабири ҳафтаномаи Тоҷикистон Шариф Ҳамданпур ба ҳоҷӣ Неъмат супориданд. тавре ки хонандагон иттилоъ доранд, дар яке аз пурсишҳои ҳафтаномаи Тоҷикистон ки намояндагии тамоми қишри ҷомеаро фаро мегирифт, аксарият ҳоҷӣ Неъмат Усмонов ангурпарвари шинохтаи шаҳри Турсунзодаро боғдори сол дар соли 2019 ном гирифтанд. борҳо меҳмонҳои сатҳи давлатӣ аз ҷумла президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, президенти Беларусия Александр Лукашенко ва дигар сиёсатмадорони варзида аз боғи ҳоҷӣ Неъмат дидан карда, аз ангурҳои шаҳдбори парваридаи ӯ чашидан карданд. шумо кай ба боғдорӣ шурӯъ кардед? ин боғдорӣ касби падарамон, бобоимон оё дар вақтишон боғбонӣ машҳур буданд, ақлишон мерасид, хусусан ангурда. дар дараи саҳитиам мо томарқара ҳамаша ангур карда солҳои 60-ум дар бозори Путовски фақат мо ангур мебурдем, мефурӯхтем. айни замон шумо чанд гектор замин доред? Замини ток? ҳозир хоҷагии мо 105 гектар замин дорад. 165 сахмдора ҷамъ карда ва ёқати кор мекунем. дар навбати худ манам худам ба пифсоро қати додоро қати 6 гектар замин да сахм дорем худамон. мо худамон дар сахми худамон кор мекунем. аз 1 гектор токзор чӣ қадар ҳосил мегиред? ҳар сол аз 1 гектар замин 35 тонна ҳосили нағз пухта расидагӣ ҳосил гирифтан мумкин. агар ки зиёд гирем, масалан 40 тонна кунем, амина 45 тонна кунем, немиш хом мемонад, пухта расонда наметавонад. барои ҳамин 35 тонна ҳосили миёна. кадом намуди ангур парвариш мекунед? ҷа мо 10 намуд ангур парвариш мекунем ки хел гирем. асосе ангурҳои ҳусайнию, победа, чилакӣ, ҳамино талаботш бисёр, ҳаминоро бисёртар аз вай мекунем. ангури кишмиш, кишмиши сиёҳ, кишмиши сафед? кишмиши сиёҳ, кишмиши сафед дорем. хоснокиш ба назар ба ин ангурҳо камтар аст. мо инҷо шоҳиди он шудем ки ба ғайр аз токпарварӣ шумо ниҳолпарварӣ ҳам мекунед. кадом намуди ниҳолҳо парвариш мешавад? камтар таърих дора. баъди солҳои ҷанг ман питомникора дида уҷа ман ягон ниҳол ёфта натонистам. кор ҳама партофтагӣ. баъд ман худам ба худам гуфтам мамлакат аку обод шуд, навбат ба ободии мамлакат мешавад. оё мо ҳамун ниҳолам ай хориҷ меорем? ку як худам як санҷам бинам, метонам, наметонам. дар ҳақиқати ман ягон тасаввурот надоштам, лекин таваккал кора сар кардам. пешанги директори боғи ботаникӣ Каи Сафарбек бисёр маслиҳатҳои хуб доданд, ёрдам доданд. дар натиҷа ман як солда то 100,000 то 300,000 ман ниҳолҳои саёҳафкан ороишӣ ман ҳамеша сабз ман тайёр карда ба мамлакат ба фурӯш баровардам. ай хориҷ нею ай худамон маҳсулоти худамонро бисёр ҷойода шунонда шудагӣ, бисёр ҷойода дарахти ман сабзида истодай, ман бисёр фахр мекунам. мо дидем ки инҷо як навиштаҷоте ҳаст ки шумо ба ҳайси профессори ифтихории донишгоҳи аграрӣ шинохта шудаед. ба фаъолияти масалан шогирд тайёр кардан ҳам машғул ҳастед? албатта ман чандин сол боз бо институти
باغ و تاک پروری و دانشگاه اگراری ما نزدیک سر کار داریم و یا میبیان من میرم یک تکلیف میکنم اوجا معلمای جوان اینجا میبیان ای من میآموزن درس میگیرن استودنت ها میبیان اینجا یک پرکتیکه میگذرانن و من در تنه انگور دیده باشین یک اینجا چی هست نوشته ماندگی اینجا کاری علمی برده می شود. خیال کنیم که بهترین نوا را زیاد کرده از سنجش برآورده پهم کنیم همین صوتا را. تا امروز چند شاگرد تیار کرده؟ شاگردا بسیارند. اینا اصلا همون قشلاق همشون همچون استاد میشناسن، استاد میشناسن. خب غیر از نهایی خودم از واسی از قرغان تپه بسیار شاگردا برآوردگیم. اونجا باغ کردن، رفته دیده، مصلحت داده، خودشون آماده اینجا یک سال نیم سال بچه ها شروع میکنن، اینجا بچه هاش یاد میگیرن، میرن کار میکنن در باغ خودشون. همین خیلی حاجی یک دو مفهوم است، یکی صاحبکار، دیگر باغپرور. شما خودتون همچون صاحبکار میشناسید یا باغپرور؟ خیلی بگم این باغپرور همین خیلی هم ما باغپروریم، لیکن باغپروری عادی شدن به حاضرنگی طلبات زمان جواب نمیتید. طلباتی مملکت این خیلی گویم حاضر مملکتمون نه با پا خسته حاضر اوج گرفته رواج یافته استاده ای با یک تا نیمتا پاتریوت یک کار پیش می بردگی یک نوگری میکردگی همین خیلی آدم هست. منم خوش میکنم که اقلا یگان چی فایده بیارم و پیشروی آبادی همین مملکت یک سگذار باشم. حاجی ما چند پیش یک پرسشنامه میان ساکنان جمهوری صورت دادیم و آنها شما را همچون باغپروری موفق سال شناختند. شما با آنها یکی شما را همچون باغپرور انتخاب کردند، به جانبداریتان آواز دادند، چی گفتنی هستید؟ برکه یاوان خیلی اینم این حقیقت گفتنم این یک مردیده. سلامت باشن، سلامت باشن، برکه یاوان.